Hi there, Sangbonani Molweni. Welcome to Face Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ayikho seriously video ugogo Maweni versus Gogo Skhotheni. Niyakhumbula ngaleso sikhathi kwathiwa okungcono manje lento asisuse ku social media sifake Ndumbikali to Ndumbikali. Kwathiwa akumane kushintsha isimo sezulu kuphambana inyoka emoyeni. Ayiphambananga guys, private. Ayiphambananga. Ngeke man. Eyani le chaos engaka. Yabo le chaos lena ephuma nezinkulumo zokuthi ikodwa phela ngathi kodwa ke usayingane. Zaphambana inyoka nini. Kwaphambana inyoka noma kwaphambanani izulu la 5 rand elinye la bedisa kwelinye side elinye ngazi kwabanjani. Ngoba manje why enepeace engaka. Yabo kwelinye side kuthulekile, kwelinye side kune chaos. I-chaos nawo ongasazi ukuthi uthini. Kodwa ngathi ke mina ke phela ningangiqhathi mina no gogo nezinyanga ningayenzi leyo nto. Ngathi siba support ekugcineni osisi bethu bonke. Kodwa ke lapha ku social media kuthiwa zaphambana inyoka. Khona inayo into yokuthi hayi kwenzakalani mase kuthi uyabona ivela khona echaza izinto like ezochaza izinto ukuthi ke izinto ezinje zikhona ziyenzeka, izinto ezingaqondali kuvela kube ngathi uyichaza yena. Nike nibone leyo nto like echaza ukuthi okunye yazi okwenza ukuthi abanye begcine sebesendumbeni yinkinga or yi-stress, anxiety, depression. Besithi hawu signs and symptoms la eduze. Asisho ukuthi kunjalo kodwa ukubona umuntu achaza into ivele ibe uyena, ibe accurate nje ukuthi hawu kodwa ngathi uyichaza wena. Nokudideka, abanye badidekile, abanye bakhona kodwa hawu. Uyabo? Hayi ngeke. Nisho ukuthi senze njani manje sihambe sicela uxolo. Ngapha amchathazele ke manje a reverse. Sesiside isikhathi. Ngoba ne-friendship asizange ukuthi kwabanjani, safika nje sesithiwa TV nayo friendship. Emva kwalokho hayi akusekho friendship, hayi sekukhishelana ama-files. And into ekhulunywa ngapha imbangela i-chaos kodwa akakwazi ukuyiphendula. Yebo leyo ngapha la ukuthulekile khona engathi kugeleza umoya we-peace. Bayaputshuza ukuthi hawu njalo lo 1 2 3. Mayese fika ngapha usenama video nje ungathi umaska into ethile, engathi ufaka imask, engathi uyahlekisa, engathi uyabhuqa, engathi uyagadla kodwa manje kuzona zonke izinto uyaphuma uyangena. Guyzini akuhambe kuyocela uxolo ngapha la kunokuthula khona aka reverse into. Mina ngishongo lutho nkosiyami kusho ku social media bathi akureverse manje sekulungile akureverse. Hawu angeke guys njalo yabo ungahlebi. Ngiyabona abahlebayo nje ngisho nabahlaba emakhaya omakhelwane usuyamazi ukuthi umakhelwane lo ozohlangana naye phakathi ukuthi uyambalekela wenza ngathi awumboni ngoba vele uzohleba. Sikwazi ngalendlela nangalendlela kodwa uvela ugcwala i-chaos kanjeni. Hayi ngeke man, kunomehluko noma yimo wrong. Uyabona osazi khona ukuthi leli page lomgosi noma sithi ubanike njengoMusakhawula. Yebo Musakhawula yabo mangathi uyabuya ipage lakhe uyazi ukuthi unjani epageni lakhe. Manje uqhamuke ube umfundisi kodwa umfundisi one chaos. Umfundisi nje ovele ehliphize nje ungasazi umfundisi u-right. Abazalwane bayanikela umfundisi. Yabo sibe naleyo mbuzo hayi ngeke guys. Kozana nomdala malume. Yabo lento yokuzama ukuthi ngi-right. Alikho iphutha uma ungekho right nakhona uzoba right. Kodwa nje unayo lento ukuthi njalo kwavela indaba uyikha phezulu. Ufika nje ngale tone ephezulu.
Mhlampe makuyindlela nayo ukuthi ayi-defend kuyiyo le imsebenzela akenze yona. Kodwa nami kulaba abasolayo ukuthi zaphambana iy'nyoka kwayo. Phela labo bayathestana we-guys nangemithi. Cha nami kade ngangenza ama-research ngezangoma ngizonitshela kodwa ukuthi ngangenzelani. Hayi uze angasebenzisa umuthi. Ikhona into esasiyifunda guys ukuthi imithi le esiyithola kodokotela namakhambi uhlangana kanjani, ungasebenza kanjani ndawonye. Sithola-ke manje kufanele sithole i-background yokuthi lokhu esesikuthole endumbeni ikuphi okungenangozi nongasikho ingozi. Manje-ke uma uzofuna lolo lwazi kumele ukhulume nabo omkhulu nogogo ubuze kubona bekutshele-ke ezinye izinto abazenzayo. Esakuthola-ke bayakwazi bona ukuthi yabo ugogo uSikhotheni nogogo uMaweni, mhlawumbe ugogo uSikhotheni enza imithi kagogo uMaweni ibe weak, or ugogo uMaweni enza imithi kagogo uSikhotheni ibe weak. Nginenzela izibonelo njalo ukuthi bayathestana. Hhayi-ke kodwa ukuthi benzana lokho ngoba nina niyathanda ukushintsha into, hhayi ukuthi benzana kodwa bayathestana. Yingakho esinye isikhathi bazana ukuthi lo ayikho lento ayenzayo nalo ayikho lento ayenzayo. Nangemithi futhi ukuhlanganiswa kwayo nangendlela echaza ngayo nezinto abachaza ngazo izinto. Khona laba aphikisana nayo besho ukuthi hhayi lo uyaganga, uyothatha ama-chance wenza into engekho. Akathambisanga izinto zomunye. Hayi. Ngoba phela manje angithi abantu bayathatha izinto bayisebenzise maseke bayaletha ubufakazi ukuthi ngasizakala. Sesabona izinto ey'ngaka akasekho ofakazayo. Bye-bye-ke ningazenza serious le video ade ngitshela ukuthi ngiyadlala. Bye-bye. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye-bye.